Pozdrav svima! U ovom videu bih hteo da vam predstavim prevaru, odnosno kako smo pokradeni prilikom kupovine traktora iz uvoza. Također hteo bih da se zahvalim svima koji su lajkovali, komentarisali ili zapratili naš kanal i nadam se da video materijal koji smo objavili vam se svideo. Također se nadam da će i ovaj video da vam se svidi iz razloga što zaista može da pomogne ljudima koji su odlučeni na uvoz traktora, kombajna ili neke poljoprivredne priključne mašine, kao i bilo čega što se kupi u inostranstvu. Smatram da samo uvoz poljoprivrednih i priključnih mašina i samih traktora, generalno mehanizacije, da li kada je u pitanju građevinski sektor poljoprivreda, u narednom periodu će sve više da raste zbog problema koje postoji sa svetskom proizvodnjom, odnosno sirovinama koje su potrebne za proizvodnju i samim tim će potreba da se mašine uvoze zbog nemogućnosti kupovine novih drastično porasti. Ono što je neka naša praksa kada se bavimo, kada odlučimo da uvezemo određenu poljoprivrednu mašinu, bez obzira koja to bila, jeste da kao i svaki put mašinu pronađemo na nekom od internet sajtova. Nakon toga stupimo u komunikaciju, dobijemo informacije o tome kakva je mašina, u kakvom je stanju, kakva bi mogla da bude cena i nakon toga pristupimo organizovanju našeg putovanja, gde bi otišli na lice mesta, videli mašinu, detaljno pregledali istu i na kraju završili posao ili ne završili posao ako to nije ono o čemu smo pričali sa prodavcem putem telefona. Ovaj put situacija je bila drugačija. Razlog tome jeste situacija u kojoj se svet našao, odnosno pandemija koronavirusa, zatvorene granice i onemogućena putovanja između zemalja, a potreba za određenim traktorom se javila kod nas. Naime, odlučili smo da kupimo John Deere 6410, sa kojim smo odlučili da uradimo setvu koja je nadolazila u aprilu i kasnije da ga koristimo za špartanje i prskanje useva u kombinaciji sa još jednim manjim traktorom koji smo imali u tom momentu. Traktor smo pronašli na internet sajtu, generalno sajtu koji smo često koristili i na sajtu koji je dosta kontrolisan. Pronašli smo traktor čija je ponuda delovala izuzetno zanimljivo, a razlog za to je bio broj radnih sati koji se kretao negde oko 8000. Slike traktora upućivale su da se radi o traktoru koji je zaista očuvan i traktor se nalazio u Francuskoj. Sama cena je bila za nijansu niža od takvih traktora koji su se mogli naći u Nemačkoj ili u drugim zemljama, međutim svako ko malo prati te sajtove vidjet će da modeli kao što su John Deere 64, 63, 62, bez obzira da li se radi o serijama 00, 10, 20 i 30, su jako retki i čak i ako ih nađete, te cene su ili visoke ili ako su cene niže, traktori su u lošijem stanju i sve to nas, da kažemo, navuklo na komunikaciju sa ovim prodavcem. Traktor se znači nalazio u Francuskoj, imao je približno oko 8000 sati i cena je bila nešto veća od 15.000 eura. Ono što je bilo malo problematično jeste što se traktor nalazio 2000 km od nas, nalazio se na obali mora i ajde, to je značilo da će transport tog traktora biti nešto veći. Međutim, kakva je situacija bila da nismo mogli da otputujemo, zamolili smo prijatelja koji se nalazio u Francuskoj da proveri firmu koja se pojavljuje kao prodavac, na što smo kroz dan ili dva dobili informaciju da se radi o firmi koja dugo godina se bavi prodajom poljoprivrednih mašina, koja svake godine prijavljuje velik prihod, koja posluje, koja ima dobru ocenu i da ne bi trebalo da bude problema, što je nama dalo neki vetar u leđa da završimo ovaj posao i generalno pred kraj godine i jesmo dogovorili kupovinu tog traktora, uplatili smo kaparu, došao je period praznika, čekali smo banke da se otvore i da podignemo određeni kredit i izvršimo plaćanje tog traktora. Plaćanje je završeno negde oko 10. januara i dogovor sa prodavcem je bio da se mašina pokupi 20. januara. Sve vreme od momenta plaćanja kapare do momenta isplate celokupnog traktora mi smo zaista imali komunikaciju sa tim
lažnim prodavcem na OK nivou. Znači, taj lažni prodavac je imao informacije o traktorima, znači neko ko je bio u tematici same poljoprivrede, traktora, znao je na šta treba da oblati pažnju, poslao nam je dodatne slike, poslao nam je, da kažemo, neku, ne mogu reći saobraćajnu dozvolu, ali neki servisni list o tom traktoru, gde ništa nije upućivalo da se radi o prevari. Sve je delovalo lepo do dana naše slave, 20. januara, kada je traktor trebao da bude utovaren. Vozač koji se našao sa kamionom na utovaru traktora nas je pozvao ujutro oko 7 i rekao da firma za koju smo ga poslali da utovari traktor postoji, ali da se ta firma ne bavi prodajom traktora, već se bavi isključivo prodajom priključne poljoprivredne mehanizacije. Tada je već počelo da deluje da se radi o velikom problemu, gde smo mi smatrali, ok, možda nije traktor kod njega, možda je odradio prodaju za njega, i sam vozač je ponovo otišao u firmu i počeo da komunicira s ljudima, da bi na kraju došao do direktora te firme, pokazao traktor, pokazao firmu, gde su oni onako bili zbunjeni, iznenađeni, ali ne toliko što se to desilo, da bi kroz 10 minuta razgovora mene sa tim direktorom firme koja zaista postoji, dobili informaciju da se takve stvari dešavaju na njihovoj adresi zadnjih 2-3 godine, da se lažna firma pojavljuje, ukrade kompletno njihov identitet, samo se zameni bankovni račun, kontakt osobe ostaju iste, znači jedina razlika je račun u banci, lažna firma menja red reči u rečenici, znači firma koja je zaista postojala se zvala Charles Pancho, lažna firma se zvala Pancho Charles, e-mail je bio identičan, ukradene su osobe koje koriste za komunikaciju kada su u pitanju njihove slike, imena, samo su brojevi telefona promenjeni. Znači onako za nas, odnosno za mene i mog oca koji nismo toliko upućeni u samu internet trgovinu, je to sve delovalo normalno, ali zapravo, ako malo detaljno pogledate, vidjet ćete da su postojali signali koji su ukazivali da se radi o prevari. Ono što je isto bilo zanimljivo jeste da je taj dan došao još jedan kamion koji je imao nemačke tablice, a trebao je da utovari isti traktor kao mi, kao naš vozač, isti traktor samo za kupca iz Poljske. Nakon toga osetite se onako posebno bespomoćnim, gde smo mi otišli to prijavili našoj policiji, posle toga komunicirali sa čovekom koji je takođe prevaren iz Poljske, komunicirali sa tom firmom u Francuskom koja postoji, da organizujemo nekako da se ti prevaranti prijave. Ono što je direktor te firme koja postoji rekao jeste da oni njemu godinama narušavaju ugled, da je on pokušao da stupi komunikaciju sa njima, ali da je jedini uslov koji su oni tražili bilo da mu uplate 50.000 eura, kako ne bi više koristili njegove podatke, ili da to više, i da to će tada prestati. Međutim, ako ne uplati, oni su bukvalno rekli rečima ne možete nam ništa i u narednom periodu ćemo to isto raditi. Taj slučaj kasnije predat policiji. Šta tu može da se uradi, ne znam. Mislim da je neophodno uključiti Interpol, jer se radi o velikom broju zemalja, odakle iz kojih ljudi budu prevareni. Verovatno je tu najmanje državljana, odnosno poljoprivrednika koji kupuju mašine iz Francuske, jer oni imaju najveće mogućnosti da odu i da vide te mašine. Vi kad odete i vidite i zapravo nema mašine, znate da se radi o predaji. Sve dok ne odete, nikad ne znate šta može da se dešava. Sada ću vam pokazati neke od dokumenta koje sam sačuvao na svom kompjuteru, gde ćete vidjeti kasnije komunikaciju sa tim ljudima koji su nas prevarili i ukrali naš novac, sam oglas, objavu koju je stavila firma koja zaista postoji, koja nosi naziv Charles Pancho. Sada bih vam pokazao nešto od dokumenta koje sam sačuvao o prevari koja se desila. Prvi dokument koji bih pokazao jeste objava sa sajta firme koja postoji, znači
firme koja radi u Francuskoj, ima dobru reputaciju, gde se oni u svom izveštaju obraćaju svojim kupcima, odnosno klijentima i govore da firma pančocharles.pro je odradila krađu identiteta, odnosno da se lažno predstavljala preko njihove firme, da je iskorišćeno ime i gospodina Lebigrea, koji je zapravo vlasnik te postojeće firme. Ovo je neki od načina da bi oni hteli da skinu ljagu koju je lažna firma nanela njihovom ugledu i jednostavno povrat poverenje svojih kupaca, jer bez obzira na to što oni postoje, mislim da ako ovakve priče se pročuju i da se zna da se njihova firma koristi kao firma kojoj se krade identitet, verovatno će ljudi dobro razmisliti i sve provere uraditi prilikom kupovine od njih. Druga stvar jeste sam oglas koji bih vam pokazao, gde vidite da se on nalazio na internet sajtu firme pančocharles.pro. Međutim, ja oglas nisam našao na sajtu te firme, već sam našao na jednom od najvećih pretraživača za poljoprivredne i građevinske mašine. Mislim da se radilo o Agri Affairsu i što je za mene bio dovoljan znak da se radi o ispravnoj firmi, jer sam verovao da takvi pretraživači imaju velike kontrole kada odobravaju nekim firmama da se oglašavaju na njihovim stranicama. Tako da za mene to bilo dovoljno, međutim izgleda je grupa prevaranata uspela da prevari i takve sisteme. Te jednostavno ovde vidite John Deere 6040, neki broj radnih sati, godište, određeni broj slika je bio objavljen na internetu, međutim ja sam kasnije tražio da mi se pošalju dodatni snimci i tu sam dodatne slike i generalno šta sam napravio grešku, nisam tražio video materijal, tako da uvek ako kupujete nešto preko interneta, radi se o nekoj poljoprivrednoj mašini ili bilo čemu sličnom, tražite da vam se pošalje video materijal jer mogućnost za slikama je vrlo laka, mogu da se nabave, a ja koji nisam iz tog, da kažemo, te sfere i vrlo lako je moguće da vam se poturi neka slika koja je photoshopirana, da slike budu ukradene sa nekih drugih internet sajtova do kojih mi teže imamo pristup ili neki traktori koji su prodati pre 5, 6, 7, 10 godina, da oni pokradu te slike i nakon nekog perioda kada se već one izgube sa interneta počnu da ih koriste i koriste kao svoje slike. Ono što smo mi uradili jeste da smo odmah prijavili policiji kada smo saznali da se radi o prevari. Međutim, sam lažni prodavac nas je kontaktirao posle nekog perioda od nedelju dana i stupio s nama u kontakt u želji da nam vrati novac. Naravno, tu nije postojala nikakva želja za vraćanje novca, već se radilo samo o kupovini vremena, te su oni rekli da ne idemo u policiju, da ne obaveštavamo banku jer je došlo do greške i da će oni vratiti novac. I kada je istekao period od nekih nedelju dana i oni su rekli da će novac biti vraćen, počele su da stižu poruke ovakvog tipa, gde to jednostavno su dobili 15.000 eura danas na njihov račun, međutim račun im je banka blokirala iz nekog razloga. I zašto je banka to uradila ako su meni rekli da ne prijavljujem policiji? Zapravo tada su oni kao ušli u problem i odužilo je vraćanje novca meni dok se ne reši deblokiranje tog računa. Međutim, zapravo sve je to bila laž, oni su samo kupovali vreme, prebacivali novac sa računa na račune i na kraju taj novac verovatno završio da li u kriptovalutama ili je podignut sa nekih bankomata u različitim zemljama, međutim izgubio mu se svaki trag i mislim da je malo verovatno da će ikad taj novac biti vraćen. Ono što je bilo zanimljivo na kraju svega jeste da je ponovo postojao uslov da mi se vrati novac, međutim tad sam trebao da postanem njihov saučesnik, što sam ja odmah odbio. Uslove koje vam oni stavljaju jeste da otvorite firmu na vaše ime u zemlji, u mom slučaju, da odem u policiju i da kažem da firma sa kojom sam napravio trgovinu je ukrala moj identitet jer sam im dao
da kažemo, pasoš, sliku, ne znam, lične karte, vozačke dozvole, dao sam im neke lične podatke i na kraju snimio svoj selfie, adresu nekih računa. Zapravo su to sve podaci koje oni mogu da traže od vas, da bi eto oni bili sigurni kakav ste vi kupac. I na taj način vi opravdavate to da vam je identitet ukraden, a oni koriste te vaše podatke da bi otvorili račune u bankama u inostranstvu u vreme korone, a verujem da je u Evropi tako i sada. Račun u bankama možete da otvarate putem interneta bez odlaska u banku, te oni na kraju koriste vaš račun i vaše firme, odnosno imaju ovlašćenje vašem računu i vaše firme da vrše prevare na drugim ljudima. Naravno, ja sam to odbio iz razloga što nikad ne bih mogao da budem saučesnik u takvim stvarima i jednostavno ne bih voleo da se nikad nikome dogodi ovo što se nama desilo, pogotovo poznavajući samu delatnost poljoprivredne proizvodnje i ljudi koji se bave poljoprivredom. Kada se odvoji novac da se kupi određena poljoprivredna mašina, to je velika stvar za svako, ajde kažemo, poljoprivredno gazdinstvo i znam koliko je nama značilo, koliko smo bili srećni zbog tog traktora i znam kako smo se osjećali kad smo saznali za tu prevaru na dan naše slave. Na kraju, poslednji podatak jeste ova neka, da kažemo, početna strana na njihovom WhatsApp profilu, gde oni imaju ukradenu sliku sa firme postojeće koja se zove SAS Pančo, adresu koja koriste njihova, internet sajt je napravljen kao pančošal.pro, contact@pančošal.pro, email i sve zapravo upućuje da se radi o zaista normalnoj nekoj firmi koja postoji. Međutim, ono što ja nisam znao, ali sada na teži način sam saznao, jeste da je izuzetno bitno da vodite računa o tome kakvi su domeni, kakvi su internet sajtovi i na taj način možete da vidite da li se radi o firmi, o nekim sumnjivim firmama. Ukoliko budete vršili bilo kakve kupovine iz inostranstva, probajte da je radite na više načina komunikacije, da li putem maila, direktno putem poziva, putem Vibera, Whatsappa. Zamolite nekoga ko imate u inostranstvu, ako vi nemate mogućnosti da ode da pogleda tu mašinu, kako biste se uverili da je to baš u takvom stanju i da mašina zaista postoji. I nadam se da vam se nikad neće desiti ovo što se desilo meni. Nadam se da sve ovo što sam predstavio u prethodnom delu videa, same podatke koje sam objavio na kompjuteru, će značiti nešto svima. Vodite računa kada budete odlučili da uvezete mašinu, probajte da kontaktirate nekog ko se time bavio, probajte detaljno da proverite samo internet adresu firme, mail, stupite u komunikaciju sa tim prodavcem na više načina, što preko maila, što preko direktno telefona, putem Vibera, Whatsappa, Skype-a. Što veći broj komunikacija, veća je mogućnost da otkrijete da li se radi o prevari ili ne. Probajte da tražite što više informacija o poljoprivrednoj mašini, tražite video zapis o samoj poljoprivrednoj mašini, ali neko ako je ukrao slike ne može da ukrade, ne može da napravi video zapis, domene koje koriste na internet sajtovima, detaljno i najviše obratite pažnju na račun koji vam traži da uplatite novac, jer vaša banka će to odobriti bez problema, bez obzira što se neće slagati bankovni račun sa adresom koju ćete staviti u opis firme, sa imenom koje će se nalaziti na fakturi. To su sve neke stvari koje ja nisam mogao da verujem, ali zaista nisu bitne. Znači, vi kao uplatilac imate neki račun na koji prebacujete pare, tako da vodite računa o tom računu, o prethodnim stvarima koje sam vam rekao i nadam se da vam se neće desiti ono što se nama desilo. Nadam se još jednom da se video svideo, zapratite, lajkujte, stavite neki komentar, tu smo za sve i u sledećem videu ide lepša strana ovog traktora, odnosno traktor koji je zaista stigao na naše poljoprivredno gazdinstvo, ali ovaj put se radilo o John Deere 6400 modelu. Sve najbolje vam želim.